Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course I'm glad I kind of like King Tsinya Vantshwa. Then from there, that like I timhaka ta Gagash, of course. Then amakumu, of course, oh, to munhu wa mina man xonge rhangani. Yeah, so loko hi vuya ka King Tsinya Vantshwa, yi tshame yi yiveriwa of course hi 16 ta January. Hi ngo yi play nyana a short clip here. Leti mi ti vona ku la movini leti nga laha hansi i tihunyi to hetelela a ka hatsemiwi tihunyi va yive switirhisa mina ti-homelight mabeyila va yiva ti-perfume ti-ayini swixevo hinkwaswo. So mi nga ma hleketa so na explain ra King Tsinya a swi endle na ku swilo leswi a yi swi vulavula a ku va swilo swa misawu or a yo chansa however swi kombi na ku ri mhaka ya serious a ku ri mhaka ya serious ngopfu because mi nga mi swi vona loko se yi doneteriwa of course homelight yin'wana hikuva se hi nga vona se yi sungula ku tsema so a ku ri mhaka ya serious ku yi yiveriwini however hi ti 18 ta July yi nyiketa an update misa ku ri khale guys. Ya ni rhandza ku khensa eka xikwembu xa le matilweni rirhandzu leri xi nga ni komba rona ku va xi katekise Foster Madendere a khomiwa a heta a gweviwa 20 years loyi a nga ni yivela homelight. Yeah, never go with 20 years. Of course, yeah, 20 years. Maybe inga yero ku playing am sawo. Mara ilo komse ko ami solo ayi even say come win. Mga mshono ku ve a long process. Ku update yana xilo lexi a yi fike yi xi kuma King Tsinya mi nga ma hleketa a ku ri xipikara lexi xo hlekisa yana xona antini a yi xeve kwini a ku ri xipikara lexi and then from there se hi vona ku vitaniwa na tin'anga laha ku tiwa le ka King Tsinya leyi kha ku kombisiwa ku fika vuyisa swilo a nga vuyisi yi nge chayi kahle. Kombela mi vuyisa xin'wana na xin'wana lexi xi nga xa mina ni nga siza se ni jika mihleketo va ka hina no mi kombela sweswiwa a ka ha ri na nkarhi wo tsetselela hi leri foni. Hey, nga ma hleketa from there loko a vuyele xipikara ntsena swin'wana swilo leswi nga voya hey i tlhela tekiwa na nkondzo mi hisa luwa loko se fike yi n'wi yisa Venda. Leswi sweswi ni kwala ka Malamulele wa vona na famba ni ya Venda se ni kombela loyi a swi tivaku i teke swilo swa mina a kaya nkondzo ni tekini hi loyi wa famba mbohile. So loko a swi na misawu xikarhi se a swi ndle na ku a yi serious ngwenya ku lola ntizi because a swi ri na misawu xikarhi. Ni rhandza ku khensa ka mikwembu ya mina ku va yi nga ni rivalangi yi n'wi endle ku va nga n'wi tshiki hambi a ya hala na hala ivi ni tlhela ni rhandza ku khensa ka tin'anga ntirho luwa va nga ni byela ku Foster Madendere i ta ya jele for vutomi hinkwabyo or else a fa. As you have heard kwalano swa vutomi hinkwabyo I'm not sure about that mara yona yi le kombiseni ku i khomisiwini kona hi swona tin'anga hi tona leti a ti tshembiwe ngopfu ka King Tsinya in overall hi tona a ti invite ngopfu ku landzalandziwa tona ni ri vo Venda ti ta na kwalaha mutini kwalano so hayi loko ri swi tano hi nga vula ku i mhaka ya kahle swinene. Sweswi i va a chuza xixa hi one loyi a nga ku i fambisa ku yini mbilu ya mina se yi wini so lexi ni nga ta xi hlamusela van'wana na swi tiva ku mi ta ku why a vulavula hi Foster Madendere ku va a ku i gweviwini for life i kwate ngopfu va ka vo va ri yini na va ka hina a va ku yini loko a ri ku ni yiveleni. A kona phela la a yi dlele King Tsinya phela ku ri January mi nga ma hleketa phela fika a yiva hi January a yiva homelight ku ri hi swi tiva kahle ku King Tsinya munhu wo tsemelela tihunyi se hayi kona laha swi vavini swinene koko va Mr Mutsenga of course va yi donetela another homelight so nga tlhela loko ha khensa swinene ku va hi pfunile on that process because ha sa swi onhaka ku onhaka swa King Tsinya manjeni. Loko a ni onhele swilo swa mina a va ka hina a va ku yini a ni tirhi ku va ka Foster va ri yini kumbe va ka mani va ri yini sweswi ni tirha ku Foster ni rhandza ku khensa na maphorisa lama nga tirha lani and na ta khensa kumbe tlhela endla appeal a huma. Okay loko huma ku ndleka Tsinya huma a phiri ku ndleka yini a tlhela ta yiva swin'wana again a gweviwele ra ku ku va a yima vulavula na magistrate va n'wi gwevela ku va languta magistrate va ku se i na nandzu wu kulukumba ngopfu inkomu.
Hayi okay hayi swi twa rini hayi swi kahle va tirhini maphorisa na tin'anga ku ya hi King Tshinya kwalano emudeni ya ka mhaka ya Gagash ku na a reason yo va hi talana ku na ti-beef mi nga mi kha mi swi vona ku na ti-beef ta Gagash ka ku bifeni ka vanhu na laha of course a kha bifa lava lani a kha ku ka Gaza you do BBL a ni ma swi tiva ku BBL i yini leswo munhu a inana i kurisa inani swa ti-cap and stuff like that i kha yi chingacinge hi swona Gagash kwalano no va kha va chingela laniwa kwalani ka nxiya kha ku va na xigalani so Master T rini the reason yo video yi endliwa it's because se ni vona vanhu se va kha va kombisana timhaka ta body shaming ka ti-comments so like se swi jikisiwa swilo mi kuma ku se swi va swi ri karhi swi vuyisiwa ka Gagash ku fana lava xilova ni swi vonini kwari ku swi nga ni tekela ni tlhela ni swi vona kambe a ni kha ni hlayahlaya ka van'wana the thing here i ku in most cases loko u swi langutisa obviously Gagash i va a yo pfukiwa Gagash o pfukiwa and then when he retaliates vanhu se va vuya henhla ka yena mayikwela mhaka leyi i va a yo pfukiwa Gagash i va yo pfukiwa Dman so problem Gagash hi yena a nga duma so obviously swo boha ku loko se swilo swi ya voniwa ku voniwa ngopfu swa yena ma vona mhaka leyi so mina Gagash mina a ni n'wi blame ku vula ntiyiso loko se a va kha a retaliate because i va a yo sunguriwa ku hava Gagash a nga fika a phika munhu just like that a fika n'wi chingela i va yo n'wi chingela na yena first so ku va mhaka leyi solve-ova i ku vanhu va nga n'wi chingeli na yena Gagash a va papalati ku loko va n'wi chingela i ta va chingela back ende se swi nge hi tsakisi kona xi va xi ri ku beni ma swi vona n'wina ku i va kha chinga swi bambile na n'wina ma swi vona kwalano so the only solution to this i ku vanhu a va papalati ku chingela Gagash mina ni nge n'wi blame mina because i va kha retaliata hikuva a sungule a chingeriwa ma yi vona mhaka leyiwa munhu a nge pimeri ku xibakela i xi bisa ku yini loko fike ni ba hi mpama loko ni tlherisela a swilo loko ni fike ni vuyisela hi mpama ni nga vuyisa hi xibakela or ni gula ntini a ku na ku hi pimelana swilo ma yi ku vona mhaka leyi and then of course hi vhete hi tlhelo yoko xonge rhangani mi tisa mhaka leyi so na xonge rhangani na yona ku na a problem she posted as you can see kwalano la nga fa kombisa ku se i aware ku na a fake account leyi insultaka vanhu of course eka social media yi kha yi tirhisa picture ta yena and then na vito ra kona ra yelana nyana ra yena as you can see ku fike ku tsariwa ku xonge nkata rhangi so loko o vi nga swi hleketangi kahle nga twini ku hi yena xonge rhangani so ku that account guys me avoid a hi xonge rhangani I know wa zondo wa xonge rhangani yes of course va kha phusha na swin'wana minkarhi wun'wana mi kuma swi controversial but this time around a yena swi kahle na la ka Master T va hi swi vurini already ku vanhu va ri aware swona a hi yena xonge rhangani ko va munhu loyi a zama ku va kha n'wi thyakisa vito even furthermore ku ri kini already se hey i munhu loyi a zondiwa ku swinene xonge rhangani so n'wi tweleni guys a hi xonge rhangani loyi a nga busy la ni vona kha ku rhuketela na vo Gagash ka screenshot as you can see kwalano so ya hi leswo guys hi leswo hi vona mani ene ntimo walowo va nge wa mfanela u ta mi pumbisa vuloyi loko mukhegula mi nga ku a hi mi byelangi tola xikwamula kwalano dango This one is crazy, guys.